Menta kasngi palai ka Hendro Trek Naitung ubak poleng do Menteri Badai Pej ya katanat Social Welfare jong ka Sorkar Jela. Ulawan jongo eka rukum trikam jong kate katanat apok ka distrik. Ha kate ka jiwan e kendu jong uwe kate katanat trikam. Lapan long ka jinga kendu ulang ha Saint Vani Hall jong ka Saint Peters Higher Secondary School Pendengrai. Barha kate kasngi ladan lang ka kong dilangwa. Kabade ka Director jong katanat Social Welfare u Deputy Commissioner u BD Marak MPS SP ka West Khasi Hills ka kong WC War di SWO bat ki officer jong kita trikam baper napo ka distrik. Aslap kami di sini mo. Susunod pa iwan ang tang kibriyo na iwan lang ang katu ke sini. Ti patandalipai nangiru uniru kini kicik ais mo hajo fiyo aloe vera plant un san mahala da wiyo shibun kasini ba shibun slap yarwai kini kicik ruai ba. Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. Ya aku layu, ayo mulai nak benda kesini, nak benda selap, nak benda kecil kemen, nak benda kecil bang. Di leaders jomi, baru kita benda hane. Nadu, di Director jomi, DC, SP, Hadu, ki CDPO, ki officers, LCPO, baru pilih ki nomila, ki leaders. But habang iyo ikikintir, akadeka, plak kadeka gift ko papiayan. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Ladaki come to me, keep and see maybe way. Banang postil, banang yo jakai, banlen shushu, banlong shushu, pilong unong yan. Unong yan gay amtang mani yaki pelajir ko pada kumong nirakam yaki timwa. La crisi si way unong yalang tibet ha. Still, yung balong very successful job organization. Kikliu kumno merong the very successful solo musician. Kumno loy ba malay kumno merong job ani. Uang ngamno malay. Dia bara ya kita jalan. Ru de shibenta jokap kedua jalan. Dihani kejiwan jogi kejiwan jogan na benta anjuma benyo kedua beri sebab yo slowi kejiwan jogi kamde tan kejiwan benda program ende kali shibenta nak keba nasko ngadan Banyasam, bapi, kumunongelan, wa laju poi pun mutsiya. Sebentar papir jadi pasti itu. But hani hanam style, nado kisnani, kendai buai, kendai buar, jadi nabi kita show class 3, class 2, let's say next end. Nado kita buar, nasobu bagane, ya kawai kita. Kay kapapilong kaya kicik ay kay but kay bude kapapisay do kata kicik ay joki yung kay who you are is God's gift to you. Who you become is your gift to God. Di way ini
ngira ni ban ai mde tamba ngin perhal ngin ye lo kat no ngin ye tak kat no ngin ye penerus pak lagi kat no ngin ye penbiang ye kibah ye ba ye lagi kat no iparlok na media ikili na tu besni sebagai officer yang do not have facilities, do not have besar, do not kali kita terter. Orang ini dia sedih, betul tak? Angin jauh pak ini cerita jadi. Thomas Jones sebuah bawahan seseorang upoi kumno. Om Syekh Plan, unsah ai dia, punya kan kibure mempegang kiri. Saban om badio access facilities, baban biang shwa baban len, kum missionary to baban biang shwa ya by flight, baban biang shwa ya, hamno 5-star facilities, but shibur ba ki challenges. Ila kita pun berbol, bah kita kena berbol. Jadi nasib nak apa yang ni, ngalap pihak organize pihak negara program St. Peter's Higher Secondary School. Peter berbol kita abu kita sebelah kita terus jomlah, kita terus jom mission. Jom Jesus Christ. Te mentala lagi don kat ni sahi kentai long kami. Masih panhai ini yang di sen long kami long pambaro kentai di long kami. Awal baru long kami di kentai dari pambaro kentai di long kami. Tapi ya bukan apa pihak gol. Nilai dan lupa agama minoriti mo, kena ni jaga dan lupa agama minoriti. Kongdori ni orang ba, yang orang kapal bor, mo. Kendrai akawiga jenya sai sikurep orang ba orang sisi ba, ikut kiburiana kita memba. Tegamat dalam lingkungan mana nomor kawa kedai kawa dari kawa ba kalau hamhe ulung dari ulung ba dari bahe tiwong dari mana unong elang dari mana ba lingkong di kalau kapecibu kerki kombat glet ba ngapak dia suruh jadi yang gong, berapa yang gong, kemudian kalau ingkong, dia ada bentak kepala pejabat kita di pilih jadi mana beri gong. Anganwadi Center, Ishmael bilang Anganwadi Center, but yang ini Ishmael bangun Anganwadi Center tadi bilang kita gimana cover village, ini berteriak bagi Anganwadi worker, bagi Anganwadi helper, but ini pun di beneficiaries ini dari negara Belakang, Rosnam, pregnant nursing mothers, lactating mother, but ini adolescent girls, Hatsau, Rosafrasnam. Ini pun saya Anganwadi Center ini dan kiye belajang kita ki government work buildings, but tujuh punya tenan, maka PhD dan tentang toilet dan water supply.